bab 78 ka riyadu salihina babu dambogal ngal no yewta en amru yamirgol wulatul umur halfinaɓe fiya kuuji ɗin birrefqi fi yurmegol biri ayahim ɓeɓe ayninaɓen wa nasihatuhum e laaɓalngol ɓoriyeedu wa shafqatu alayhim e yurmingol ɓe wanna hayu e haɗugol an ghishihim ga e jampagol ɓe wa tashdidi alayhim e sattinalngol ɓe wa himali e fi welsindagol masalihihim e maslahaji maɓɓe ɗin wona welsindagol ha laawi ɗin bona ɗiron kewatteɗe wona welsindagol ha courant kupa e leydi ndi wona welsindagol ha ndiyan kupa e leydi ndi wona welsindagol ha bandi hubbito e leydi ndi wal ghuflata anhum e welsindagol fi maɓɓe قال الله تعالى على ذلك واخفض جب جناحك غبتا جماد لمن اتبعك من المؤمنين وقال تعالى إن الله يأمركم ويأمركم بالعدل ننقل والإحسان مؤجل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء كلكم يدكم والمنكر كأنياكم والبغي البور يعظكم لعلكم تذكرون وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بماك كلكم غوت كلا مودو رائن كو اينينادو وكلكم غوت كلا مون كدي مسؤول كو لاندي تويتيدو نغ رئيتي غاي كو اينيناكو الامام امام الرائن كو اينينادو ومسؤول كو لاندي تيتيدو رئيتي في غاينتير كو اينيناكو والرجل غوركو كدي رائن كو اينينادو في اهله في بيغول ماكو ندي بيبه ماكو بيغولي ماكو كوركادوبه ماكو ومسؤول كو لاندي تيتيدو رئيتي في كو اينيناكو والمرأة صناجو كدي راعية كو أينينادو في بيت زوجها في سود مودي مكوندو وتا وجو ناتو ندرتون وتا كو بوني وتا كو هارمي ndare ka tele wata tele on fuse wata ndiyam dan wata kuranji din gaspi burino hanirino wata pay koy koy ronko nyamude dum do foko ayninaado yo lince modi makko den yodi wonu laabude be wona pasade be wona mbulade dum do fo modum ko ayninaado awa kango kadi wa mas'ulatun ko ayninaado ko landitetedo ra'iyatiha fi gaynateri makko ni wal khadimu kurkado dum ko doni gollowo ra'in ko ayninaado fi mali sayyidihi fi jawdi kullu makon foti ko na'i foti ko dammi foti ko jawdi din ka magasin foti ko ngesa ban wa mas'ulun ko landitetedo ar-ra'iyati gay ko ayninakum wa kullukum goto kala ra'in ko ayninaadum wa mas'ulun ko landitetedo ar-ra'iyati fi gaynateri makko ni muttafaqun alayh wa nabi ala معدل بن يسار رضي الله عنه قال وسمعت من أني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بماك ما من عبد على إجياد يسترعيه الله ما ألا أين رعية غين تيري ما ألا لمن لامه ما ألا أردني أردن تيره يموت أمايا يوم يموت يند ما يوتاكن كغاش كو جامبيدو لرعيتي ونند أين تيري ديو أين ناني إلا حرم الله عليه الجنة سيونا الله حرمنا ناي أنضم ناتقول الجنة الله أكبر متفق عليه. وفي رواية النار في الله فلم يحوتها تواورون كنو هو بتود أين تيري مكون بنسي سبلاب المكوريدونغال لم يجد هراي أنون سو ما يرينو هبتا رائحة الجنة كورة تيري الجنة. وفي رواية لمسلم نار في الله مسلم ما من أمير ألا أمير يلي هلفنا أمور المسلمين في كوجي جلب ثم لا يجهد لهم رفت أورونك بتنا نادم embere taga makko on wa yansahu lahum o laabana be reedu illa lam yadkhul siona aw enele haray o naati do itama an wondude benno aljannata aljanna hadith temedde jeego e capan e jeego wan aisha tajatama enen aisha radhiyallahu anha qalat bima ki sami'tu minani rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hibbe maka fi bayti ka sudan hada ndu tigi tigi wana suudu kamin abdullah kala mi woni don e mon ko fanda nduɗo tigi ko suudu nene aysa ɗum legol nelaaɗo maki allahuma ya allah man waliya kala halfinaɗo min amri ummati modde fiyake mofta anɗe chey an goɗɗum fachaɗɗo alayhi o sattinani ɓe o tewi pas o sattinani ɓe fiiɓa himo wawi ɓe fashɓuɓu alayhi allah harami torke ma sattinanmo oman waliya kala halfinaɗo lammina min amri ummati modde fiyake mofta anɗe chey an goɗɗum farafaka bihim ko yurmaɓe o newinani ɓe farfugo bi allah yurminmo newinanamo kanko kadi rawahu muslim akhi si tawi alamminama hoore amen siɗa fa Allah hoynanmi Allah hoynana siɗa fa Allah hollu men dictatoriagal Allah hollete dictatoriagal makko ngal wa nabi hurayrata radiyallahu anhu qala wi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maaki kanat latke banu israila tasusuhum tay hino jokkondiranaynoɓe hino laamotonoɓe al anbiya wa annaba ɓen kullama halaka tuma kalama e nabiyun annabajo khalafahu lontomo kadi nabiyun annabajo wa innahu awa ko woni noon min omo yiɗo la nabiyya ba'di annabajo ala ɓawa
wa sayakunu aray laato baadi ɓawo khulafa'u lontotoɓe fa yakfuruna ɓe ɗuɗɗinayi ade goyi ɓe waɗay piiji ɗuɗuɗi qalu sahaba ɓe ni noon ya rasulallah famata muruna kon ɗum yamirɗa men on sayi qala nelaɗo maki komi yamiri on aw fuu ko yo hunnu bi bay'ati l awwal ko ɗum woni ahadi araniri ndin fal awwal e nele araniri ndin summa atuhum refti jonni toon ɓe kamɓe lamɓe mon ɓen haɓɓam haqqeji maɓɓe ɗin fop wasalullah toro ɗon allah alladi ɗen geɓe lakum ɗe duwa ɗon hendade ɓa mi sikka on hettoyde jungo maɓɓe fa inna allaha ande n allah sahilum o landitoy toɓe amma istarahum gay ko aynini ɓe ko muttafaqun alayh wan a'id ibn amri radiyallahu anhu no kanko dakhala o natuno ala ubaydillah ibn ziyad fa qala lahu innani ay bunayya ka yo ɓiɗɗo an inni min sami'tu nani rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hiɓe maka inna sharra ri'ay andu ko ɓuri bonde gaynatere alhutama ko muncidi boni ndi fa iyaka mi haɗima an takuna nde latotoɗa min hum jaaɗo e maɓɓe muttafaqun alayh on abi maryama al azdiyi radiyallahu anhu annahu no kanko qala o makani li ma'awiyata radiyallahu anhu o wi sami'tu nani rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ɓe maka man wallahu llahu shay'an kala amma allah halfini goɗɗum min umuri muslimin umorde fekuji julɓe ɓen fahtajaba o ɓisi o heedi o sakki duna hajatim hakkunde maɓɓe e huntugol haajuji maɓɓe ɗin wa hallatahum e newendeji maɓɓe ɗin e laayi maɓɓe ɗin o ɓisi hakkunde maɓɓe e correspondant ji maɓɓe ɗin wa fagrihim e hattojinandeji maɓɓe ɗin tajaba allahu allah kadi heedoye duna hajatahi hakkunde makko e haajuji makko ɗin wa hallatihi e laayi makko ɗin wa fagrihi e kala ko hatojini kon allah ɓisoy to hakkunde makko e muɗum yawmal qiyamati ñande darngal fo jaala Muawiya woni rajulan gorko ala fa jaala Muawiya waɗi rajulan gorko ala hawaji nasi directement kono ƴewto kono tasko haajuji yimɓe ɓen fi wota ɗi yeebo rawahu Abu Dawud Tirmidhi haray ko ɗo dambugal meɗen ngal gasi rewton en ha moƴƴa wallahu a'lam wa a'lam.